Image Powder Miang Sing Wuhan, but Ram Noxable in a Kurumzeri. Nasi Moro Powder, Kunmari Suba, Kurpui Lam Festival 2018, Nasi Hodokre. A Papa Maguleva education system program of the Miam gets over to Sang Haina, Education Minister T.H. Radisham High Cray. Lunana DYA Elanka Pupiam Sung, Sao Kaksingna, J.A. Kaksingam Sung, SWC Mighty P. Cray. Mapung Paulo Vidasi. Apik Pakang Amasung Asobo Kang Habi Wakalon Tadok Naduna, Amato very Wakalon, the state as he Sakutpa, state Amo or Nevada, Ikoi Puna, Saksim Neva, the Carway Highness Minister, and Brianna, Miam the High Cray. Wapamasingasi Palace Compound in Pal East District Labor, Sandagiti Auditorium the Paktokiva, Kunmari Suba, Kurpui Lam Festival 2018 Hodopakitramda, Atobi Mitungi Warol Perioduna, Minister High Kivani. Minister Makata Ardana Haikibada, State Asida, Nixing with Doctor Motamdi Hordana, Toan Toan Bakal Contrato, Nuxishan, Levinarly. Toan Toan Satum Kaya Punbagi, Pajaba Asibu, Atopa State Amadi Levaxing and Gatlibadi, Count Kudingna, Atopa Count Amu, Pick Lopsu, Zarsu, Ikai Kunagadani Herduna, Siri N. Birena, Count Amatana, Atopa tribe Natraga, Count Amatabu, Karigum Hiram Amatada, Namtanabu Honroidani Haike. Minister Namakata Arduna, Com Kang Asi Pick Labasu, Makoi, Nat Amasung Saktam, Magna Tambaki Namak Kadabani Herduna, Paliba, Government Nasina, Sing the Satsi, Mission Nasi, Sing me Tami, Ani Gimarakta, Mang Krabatazan Abdu, Amuk Hanjilak Nabagi Wakalon, Packet Pani, Aram the Kungang Satsi, Mission Nasina, Lenga Pagi Tabak Sing Amasung, Government Gitongan to Anway Skim Sing, Miang Yung Tonga, Yohonduna, Kanava Panganabagi Packet Pani Haike. Trongapu Ikeva Social Welfare Minister, Srimati Namsa Kipjena. Samazama Sakot Nabada, Mara Tappa Amasung Santi, Yam the Mara Oi, Maru Oi, Haraduna, Kalsana, Ikogi, Hokivaga Marilan, Hundred Mateng, Henduna, Ikogi, Hosik, Weriba, Tak Asidagi, Ikoina, Ikogi Tungi, Lambi Yapanga Mihaike. I am the Maruina Komza, even the Premium, the Suma Festival Sina, Hemayam Marta, Nungshinaba, Sanaba. Amato ebagi wakalont galoina na santi porpa ohen vishnu ohen sorry from the itong jari big pa sawa madugi wakal thado kanda bharat chapon anjarba manipur chapon anjar kadi aina big pa jati ni hain sontha bagi matam nate aina toina so haijabado ai minority ni na sontha bagi matam nate ai majority ni na kankhat bagi matam nate I share to the majority minority Masigi was it Tonga Tamuraganda, we are all Manipuris, we are all Indians, Hybadagi Wakal to the quick. I'm not doing anything other than Hybaduni Quiggy, Nasigano, well, I will come and Siga Quiggy. Mission Madugi Bansho Recon Police. Nasigi Tom to the government is Chip Whip P. Sadchandra, MLA Morang Esina, Akanamitung and the Saruyaki. Not give a Zago is saying Utpana Festival, Ladugi Mapung ever from Oiki. Com Zatigi Mamangi, Warigi Matungina, Com Singna, Kurpai Lam Festival, say Makoina Surung the Langai, Matamda, Makoi da Electro Kiba, Kai Amahana Matung Pangtoki Haine. Kurpui Hybidi, Achoba, Surung, Amasung, Lam Hybidi Zago Hybidi Haide. Kurpi Lam Festival, Sigi Nasin till Pangtokiba Anishu session da, Ato Mitungakiba, Deputy Minister. Why J. Kumargi Warolda, I quite couldn't Dharmagi or Batongan to one Bakanaba Leversu, culture the Manabagi Sakam Amalady. To one Miokiagi to one culture performance sing Ure, culture singers Amatoina, observe to Wangam Levity, cultural integration Namapurpangam Duna, Apun Basanti Leba, Mara Tapna Nuxishan, Hingbalam the Mama Oivangani Haike. Rajagi Art and Culture Minister L. Jen Tukuman Haikre, Sigini Haina Kanglaba, Pukramba, Gajauna, Mahagna. Pai di batana Maribak the British Tindu Hatki. Maki Marinjal Nasi Mirona Tambu Matautai. Wapa Masingasi, Kontuzam Kendri Manung Sanba, Nambol Kamongna Kazao Memorial Trust na Sinduna, Lake Hidraba Kazao is a Hicham Kunipan Shuan Nixing Trongi Atoiba,
अतिथि वारोलदा जेंटन फोंदोखिबनी मंत्री मखा तारदुना कजावी मफम असि सरकार मसक खंगबा मफम ओइन भोनरी निसिंग खुबम असि हंदकी था सिदगी हौदुना ट्रस्ट न सिंदुना सेंगुत साबगी थबक हौरगनी हाइखी ngasi thormadura laikhidraba kajawgi mitamda mantri nusingduna miyamgo loina haikat laikat tamduna ikai khumnaba utpana maroiba thoram oikhi Rajya Education Minister Toksom Radisham Haikre afaba magul leiba education system ama porokna bhonabada miyamge sawu thodang sangi mahi tambam singda factor ani haibadi software amasung hardware haibadi infrastructure student amasung teacher ni masina ningthina pangthokna bhonabada Sel Tungi Mato Yamna Tai, Wafam Singasi, Impal East Ki, Maharaj Buddhachandra College, da Numit Ini Satagadaba, National Seminar on Assessment of Higher Education instituted by NAAC. Problem Amasung Prospect Haiba Hiram Gatoiba, Aditi Warolda, Mantrina Pono Kibani. Mantrina Makata Duna, Rajya Siki Hordiva, Mahiro Singda, Wazama di Mapi Mapa, every single Nitina Gaito Vigadamani. Seminar Hodoki Thorum to the Higher and Education Joint Director. L Ibo Emana Fondo Kibada, Manipur, the college, Humra Humdogi Manung the college Kuditoina, NAAC Makadley, Mashida, National Assessment Amasung, Accredited Council Higher Education, the Asobo Mateng Pangli, Thromaduda, MB College, the principal Yauna, Toan College, principal Singsu Saryaki Hairi. The team is inquiring where is your canteen, and the students do not know. Or where is your library? When is your library hours? Pung kya re kya wo ha ngai na ne ozam dang library sujak sa to ozam wa ja do khang de khang ga di ngasai gi moina assessment to ba na ya ro ba so ozagi role sa pa ge role ba sin loina masra na ki accreditation na akoi wang na phang ya ra ga di adu e gi ozaga sa ta ga loina ma khang ma tai understand to tai adu ka ta akoi phang ne ba Center Narendra Modi na lusingba BJP lengak na palakpa sahi mari mapung pharakpagi amadi Manipura and Biren na lusingba BJP lengak na sahi mapung pharakpagi harau tayamba phongdokre ngasi center da BJP ke lengak na sahi mari surupkabu bishes samprak abhiyan haina palan tawri thormasi BJP Manipur Pradesh ki nitai pat chuthekta leiba office ta su pangthoki thormduda Manipur ki Mr. N Biren BJP Manipur Pradesh ki president su oiriba MP Bhavananda Atai BJP ki MLA amadi karmi kya su saruk yaki Thromdra wangang laduna Minister N Birena Narendra Modi na paikat liba thabak thorum kaya phongdok paga loinana BJP lengang na paikat liba scheme project sing asi Manipur lengang su paikat li masida kanagum makharana makhoi gi sakthung matle haina lauri basi opposition gi oiba laujabani adu lengak sinadi myang gi phongum tokpasing lepalaitan piri haike miyam da amka hna Bharatiya Janata Party Manipur state ki maikai dagi amadi leisuriba BJP na leader wa sarkar si maikai dagi mayam da Prime Minister Modi ji ki sahi mari suruppa aduga President Amit Shah ji na yamna fazana state Bharat ki state punamak da ayamba 80% da BJP ke dumba sarkar thamna phonakda mai palakba masigi nungaiba harau phonakdo Manipur miyam de koina su saru yajari adu yamina Amaromda Kendra Sasan Paira BJP na lusingba NDA Sarkar sahi mari mapung pharakpada miyamgi thabak tawgani haina lauthokhiba sing thabak ta onthorok tabadagi mayokta ngasi Bharat Sinmatungna Biswas Ghas Diwas haina wakan mipam phamna protest tawkre Manipur da su protest asi MPCC na sinduna Congress Bhavan mamang da pangthokhiba protest aduda saruk yakhiba Hanagi Mukhyamantri opposition gi lusingba o ibobi Hanagi Upamukhyamantri Gaikhangam MPCC ki President Tian Haukip amade Congress ki MLA sing party lu sing sing kaya na saruk yaki protest ki mari leinana oibo bina pamu sing na phongrok pada bhasan tawba lepiro sahi mari mapung pharak pada tawgni hana lauthok ki sing tawbiro laila su haidaba naharol crore ani thabak piram gani pigani hairaga lakmo phawo pibang amdri haiki assignment utpagi mahutta miyam da minam mangang no leire sarkar asi miyang mayakto leibe sarkar ni haike Norway ki Oslo da pangthokkiba Nobel Peace Prize listing ani ga sumna Tratret Award ceremony da India gi oina saruk yaruba singbu okpagi thorom amang asi Kaksing district ki Kaksing Lamdong da leiba Jivan Hospital ki conference hall da pangthokre Indian Doctors for Peace and Development IDPD Manipur State Branch Imphal Sinduna pangthokkiba thorom aduda Naurem Sanjay Kumar Chairperson Kaksing Municipal Council
Dr. Marangthem Nara, State President IDPD, Dr. Arun Mitra, International Co-President IDPD, Amadi Dr. S.S. Solan, President IDPD, Amadi Dr. Yaya Khansu Thermadu Saruk Yaki. Thermadu Jivan Hospital gi Maike degi Lengrekpa Mitung Singda Asam Kudol Posting Piduna Ikai Kumna Utke. Eastern Sign School Moreda District Legal Services Authority Sandil Sinduna School Lasida Legal Literary Club Ama Hangdok Pagalonena No Moyoba Legal Awareness Program among Ngasi Pangtokre Ngasi Thermadu District Legal Services Authority Sandil gi Chairman Maibam Manoj Kubarna Athoib Mitung Eastern Science School gi Headmaster K Shamona Thermapu Oike Resource Processing Oina High Court Bar Association gi Former Secretary NG Jotin Luangna Right to Education Amadi Advocate KH Kantana Poksogi Matangda Wangang K Ngasi Throm the Saruk Yakiba Singnasu Throm Mari Lainana Wahum Gas Pongdo K Nakalamronda District Legal Services Authority Sandil Nasu Sinduna Netaji Memorial English High School Moreda Legal Literary Club Ama Hangdok Pagalonena Nomi Legal Awareness Program Ama Ngasi Pangtokre Ngasi Thermadu District Legal Services Authority Sandil Chairman Maibam Manoj Kumana Athoib Mitung DLS Sandil Secretary Lamkolan Kipjena Kanabu Mitung Amadi Netaji Memorial English School gi Principal KBS Maniamna Tharumapu Oikiba Loinana Resource Persons in Oikiba Advocate K Dhane na Cyber Crime Matang Amadi High Court Bar Association gi former General Secretary S Jaljitna Right to Education gi Matang da Wangang K Pungyar Assembly Constituency gi Kamjong District ki Manung Chan Leiba Ningthi Khulasi Mausai Oiba Phajabatana Leiteng Laba Khulamani Khulasi Imphal 30 km Chama Gutharam Satlaga Lei Ukhul Kamjong State Highway ga Samnariba Intervillage Road ta kilometer kunlom Satlaga Khulasi Yawi Haina Department of Information and Public Relations gi Pamusinga Ningthi Khuli Khulakpa Unabda Phondo Kre Khulakpa NS Simrena Makata na Phondo Kibda Khulasi Tangkhul Tribe ki Yumthong Samaga Marputet ki Mioi Punasa Lisingam ga Sani Lei Lau Singwana Marpu Moiba Sinpham Oiba Santi Pamjaba Kunja Singh ni Hayaduna Khuladuda Ahan Boina Forest and Environment and Horticulture and Soil Conservation Minister T.A. Sam Kumar Laktuna Kunja Singh Wakal London Nungaibogi Asama Piram Le Haiki Kuladigi Waliba Infrastructure Singi Matang Paluduna Minister Sam Kumara Kulasi Awara Passing Minister the Kanganduna Packet Payaba Sakot Torang Singh Packet Nabagi Tazo Piram Bagi the Maktasu NS Simrena Minister Butagat K ZEO John 3 Tawalam SSA Tawagi Makada Inclusive Education IESSA Tawalna Chief Medical Officer Tawalga Kusam Nadanu Sinba Tawal District ki Manungda Leiba Children with Special Needs CWSN Singi Oiba Medical Assessment Camp Mangasi Khabok Higher Secondary School da Pangthokre Medical Assessment Camp adu Haksangi Phibam Soinai ba Budhilo Sing Sonba Na Tabi Sang Wat Aba Wangang Br Seng Daba Amadi Mit Ubagi Sang Wat Aba Sahini Pandagina Traipan Power Manung the Leiba Angang Singda 8 Amadi Appliances Amasung Disability Certificate Pinaba Pangthok Camp ni Ngasi Camp adu da 8 Amadi Appliances Sing Sinanaba Tangai Fadre Haiba CWCSN na Angang Punna Samu Yankai Kandok Pangamki Lonana the parents of CWSN 2017-18 Haibisida Mama Passing Oiba Punna Wakal Taminagi Throm Masu Pangtoki Throm to the ZEO DPO SSA John 3 Tawal Anil Kumar Khabok Higher Secondary School ki Principal TH School Singh AIMES ZEO John 3 Tawal KH Binodinina Atoi Metungan Sin Oina Saruk Yaki CWSN ki matang da akhang hai kana wangang duna mama mapa oiba Singapore wakal su taminake Manipur amadi Myanmar gi lonapam oidiba Myanmar gi Namphalong market thingkhibana leibak anigi dalolitik ki thabak ngasi gi oina lepkhre market asi thingkhibagi maram de ngasi Namphalong Bazar Board amadi Tamu Bazar Board amasung Narcotics Department Tamu na sinduna
Myanmar ki Tamu town amadi Namphalon market fawi mfamsingda drug free Indo-Myanmar border haibasida miyamgi oiba chauba khongchat ama ngasi ayuk pung 8 dagi haruga 10 phawba chatkiba asina maram oirga thengkibani hairi Manipur Sarkar ki Karmasari Singi M2 amadi MGO ki JSina Rajya Sigi Karmasari Singda Tesuba Pesana Lohaina Sangsilak Khongjangi Manungsana ngasisu Treasury Bibagna Office Sigi Mamang the Wakat Mifum Pamduna protest okray Wakat Mifum the Saruk Yakiva Junior Accountant Dananzo in the Pongdo Kivada BJP Sarkar Kaminin Laiba Wa Hong the Sarkani Haina Lowy Election gi manifesto da Tesuba Pesan Hangani Haina Lautok Kravani Pe Pitok Piu M2 Amasung MGO ki Matakta Warren issue Tokiba Katat Piu Numit Humu Marini had a sanction of Konga Sarkar responsibility of Labak Tivini High Key. 7P Commissioner C. Atubumatam the Pitok Piu Haina Women Gipun Sing 7. Wasipa Buddha JC M2 MGO na Sangin Jariba Konganasi Numit Humu Bataru Siva. Sipa Buddha government response some could be the Havaze. Employees in the Labak Tivini and a Lobject. Aduga M2 MGO JCD Warren issue the Ladiba Asisu Sakarna Munsibidna Masimasukapi Pandamsi Matang the Tamil. Board of Secondary Education Manipur Loba Class 10 ki High School Living Certificate Examination 2018 da Kunsuba Position Tarakrabi Padma Ratna English School Kaksingi Mahiroi Mataktagi Karong Renewal Kombu Puning Thawat Pa Amadi Mahaki Tungi Larik Laisu Tambagi Lam the Mateng Oinam Gidamak Kaksing Ring Round gi Association gi na ngapi gani Kaksing Ring Round gi Association na ngasi nungtil sel gi mateng pikre Lai Jana adagi akoigi paisa tanbu khakta natana ai isa semdaba yade ai imung semdaba yade haibagi pandam amaga loinana ngasi akoigi maru binod maki macha sibu sumaina 20 suba reng asida puthok piduna mayamgi marakta phajana akoigi ring round bu masak takpire aduga loinana angang asibu tungda lakadaba lambi khudingmak bu mai pakpa aduga akoi khudimakna ngasi bawda maki awatba khudingmak bawda akoigi leijeriba ring round gi member khudingmakuna mekhat pangamgani awatba lerakpa khudingmak bawda akoina mateng tawjage Sungnu Bazar da leiba Khaidem vacation da pirakpa paw amadagi ngarakpi usek ani Kaksing Range Office ki staff sing na Thawal gi Honorary Wildlife Warden Moirangthem Open gi mateng na kanbungam kre haina Range Forest Officer Kaksing and Munal Maitaina high kre mana makhatana high kibda usek makhalasi mamangaida aikhogi pat sing turel sing masung ising khong sing na marang kaina urami adubu hauski matam dadi south sek nungsi haitana hatok pibana maram oirga usek makhalasi aikhoina tang na ufangle ngarakpi usek asi yengmur phajabata natana aikhogi mahausa gi khol kaidraba honabada yamna maru oiba thawang lawi high ki ngarakpi usek ani adu kanduna Forest Department Manipur khusinar khiba mioi sing buthagaduna Forest Range Officer and Munal Maitaina Miamda South Section Hatok Pidanaba Amadi Kanbiduna Anakpa Forest Officer Kusinabinaba Hajarakle. Deputy Commissioner Kaksing na Thadrokpa Serolamagi Matung ina Lammapu Amadi Lam Council Libu Mari Lena Laiva Miyoshin the Kangalakli National Highway Indo-Myanmar Road Nakal animta tariba miyosing makoi lamsing adu lambi pakthok chauthok pada saruk khana natraga punna soklaba kunsing adudi 52 Palel 59 Kaksing Kulen 60 Laijing 61 Irengban 61B Lausipat Amadi 63 Kaksing Wairi ni Kaksing district lamsing asi sarkar hakthek nana laisin naba state cabinet na ayaba pire Sarkar the laptop level Lamgi Arepa Mamal the Lasinba, Lausinba, Tabak Kongtang, Bakat Lagani. Ahan Kongtang da Lamgi Mamal Pitokpa, Anisubada, Kongtang da standing property Hibadi, Lam Adugi Matakta, Semjin Sajil, Laga Lady Sing Mamal Pitokpani. Ahan Kongtangi Packet Kadava, Tauran Singdi. Meg Tang Kumari Kuntra Powda, Marie Lane, Say Sangsing Amadi, Arepa, Waror Sing, Deputy Commissioner, Gilosang the Pisinba. Zungi Tang Amadi, Ahum Powder, Lamapu Amadi Lorungs. Sangi Mioising Punna Sokli Bat Lam Kaising Leptokpa Zungi Tarik Mari the Nipan Powder Yon Balabagi Yana Serol Sahib Amadi Lamgi Mamal Pitokpa Serol Sina Makata High Mari Lane of Mioising DC office Kaksing da
अखनना हांगदुन थमलिबा सेंटर सिंगदा पता कॉपी आधार कार्ड वोटर आईडी नत्रगा अतोप चनरिबा सक्ता से बैंक पासबुक पासपोर्ट फोटो अनि अमदी कांटेक्ट नंबर अनि थाजिलकदबनी अयुक पुंग 10 दगी नुथिल पुंग 3 फावा अखनना हांगलिबा काउंटर सिंगदा तांग कुनवा दगिना कुठा माथोई मे फावदा सेसा सिंग पिसन गदबनी नोमाइसिंग नुमित यावना पीरिबा नुमित सिंग असिदा मरी लेनबा सिंगना अकुप मनोल खंगनबा यागनी हाइना कक्सिंग डिप्यूटी कमिश्नर कक्सिंगना थोरक पसिरोलमना हाइरी इंडिया गवर्नमेंट लेरपगी ngasi sahi mari mapung phare Odisha gi Katakta pangthokkiba miyamgi oiba mifam amada Prime Minister Narendra Modi na wangang khre Delhi da BJP gi President Amit Shah na press conference ama pangthokki mahaki government na sahi mari mapung phawa ngamjaba asi lebak mayamgi mateng pangbadagi ni haina thagatladuna miyambu amadi bharbarsi crore sama kunmana Bharat po aso lebak ama ohelebani haina su Prime Minister Modi na phongdokki lebak मियाम की सेवा मखाताना तौखिगनी हाइनसु प्राइम मिनिस्टर मोदी ना हाइके हौखिबा सही मरी असिदा इंडिया की इकोनॉमी की दा अहोंग कयाब लाखरे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडियाना इंडेक्स ता इंडियाना मा की लेफम कुंठा हेना मथक ता काखतखरे हौखिबा सहीदा रैंक साम कुंठा दा लेरमबदु साम सुबदा हागलक पंगमरे ख्वाइदगी चाव रिफॉर्म तौबदी जीएसटी नि हौजिक्ति जीएसटी रजिस्ट्रेशन तौबदा ऑनलाइन दा नुमित हुमनी खक्त मक्ता तौब यारे अनोबा ट्रेडर लाख निफुना जीएसटी सिस्टम दा यारकले ई वे बिल सिस्टम सु हौदोकले मसिना लालोरसिंग दा हेना लाइथोलगनी हाइरे हौजिक सानबगी पाउदा ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन की मियंग मखादा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन कक्सिंग सेंदुना एसोसिएशन असिगी प्लेग्राउंड चथरिबा second KS Stikenderjit under 13 boys football tournament 2018 gi ngasi saniki ba ahan ground da DYA elangkha pukpina juvenile association kaksingbu panjal ahum suinar maithi ba pikre DYA gi panel sing adu W Syamchandrana minute kunthra ga additional minute ani chatpada amadi minute humbu ga additional minute ani E Rustamna minute yakhai mari chatpada sankibani ngasi saniki ba ani suba match na Sao Kaksingna SWC bu panjal ani amada thoikre Sao Kaksingi panjal ani adu N Wilson na match ki minute kunthra ma S Jupiter na match ki minute yankhai chatpada sanki bani Hauzik aroibada maroiba pau amukhana pijari kunmari suba Khurpui Lam Festival 2018 ngasi hodokre Afaba magul leba education system am program khona bada miam ge chu thudang sangi haina education minister TH Radheshyam haikre loinana DYA elangkha pukpi amasung Sao Kaksingna JA Kaksing amasung SWC bu maiti bu pikre ngasigidi paudum sandok saba matang asir loijari miam bu amukhana khurumjari